Kabire karya kar n'amashemerwa ahacishaye cya Mwizi Primary School obo Radio West eri kuzana n'abakozi ba Mwizi Sako omukwetebekanisize cyihoro cyo mwakogu ekyesurwe rwigura mpata ompira higujerire kwa Mwizi Sako gutwire Radio West na gori 2 aharubusha kurishirira twazana umupira kuri furebire hagati ya Mwizi Sako kandi tempo kaba Radio West twataho uburyo bwena kugira ngo ubundi tutahemura Mwizi Sako kuko Mwizi Sako eturekira 200 z'umuceri umupira gwagenda kurungi ekitanteka nico tuyihamo twazanaje team player abiri nungi team wakayakora coordination yabirje system yetu wakozesa niye bazana ibintu byo ko mukago kuko sire mu ntebekanisa z'Kinihiro kandi batezere ku Mwizi kushambana n'abahagizi b'icyo aba Radio West umupira gwatamburaje ko ngahine mu bunto butatamburaje kuko singe mpira niko bitwire Mwizi Sako basimire Radio West ahawe ubuhereza burungi kandi aba bashagikire Radio West okutebekanisa Kinihiro bari kubahereza kilo 200 ezo mcheri cyabakirungi kuranga umwata yayira kandi twabatora goruzi 2 ahari usha nimanye mara complaining konka mazima umpira kwa guri ku murungi kandi bagutine mu icyo guteganisa cyone baganisa kubahereza kilo 200 zo mcheri tindukumanya wagwijana bajangu obuzare bagarwa murundi mwenu twareta murundi kubagara obuzare twine na Mwizi Sako kandi utwine n'abantu barwampara Mwizi ekorisa kagishaka okurongora abeji ba Mwizi Primary na Mwizi Secondary School abakozere kurungi ombibuzo buhwire nishabaye icyazi okugira ngo batishirire tubahereze services zitwine ezikwatine n'amashomero abeji n'abazire basimire Mwizi Sako ahawe kubahwera gasha kwa Paul turyamreba Dickson akatunga mu kizimeri 9